hun enga mo chen ro khol na awangin kan thom are de leka mai ro chu hei tuna hun tha kan nei le a news update po ni chia to lovin weekly round up angin kan thu thar nei te tun tuma hian kan ngai thladon ani vo in hi october ni som le pakhat sang ni le som ni pakhat tho tran ni ania thu thar kan nei kar kalta hun chunga mi zong zong kan nei ang te kanon puang don ani ma saberatan tun thla ni khat khan covid-19 in khuwa khirna kalpui chun zom zel dan tur khozol DDMA le VLTF te YMA te thu khom chuan an rela he meeting hi chon hudar khat khan pusi sil chuang kima deputy commissioner le chairman district disaster management authority DDMA khozol district kaifuain zaingen branch YMA hall khozola covid-19 rileng awanga in khuwa khirna kalpui dan tur ngai to in extended DDMA meeting nei ania khozol district borsa pusi sil chuang kima chuan covid-19 rileng awanga hun rei tak in khuwa khirna kalpui to chuan na satakin nun phung le khosak angong ani atia ton din huna khozol district a rileng din hun azia chho hret awang le eizon na le mason na tho sang kalpui atul awangin in khuwa khirna man lai chu ennon tura meeting ko ani thu atar lang ani Dr. Lalnun Pui Rentlei medical officer Ayus in charge COVID-19 Khozol district hospital nen atangin COVID-19 contact tracing le quarantine chungchanga Mizoram sarkar in kai huaina SOP tharber ngai thak ania hemin hu hian district chunga in khuwa khirna kalpui dan tur an sei ho zui ani DDMA meeting chuan hun bin ya dor le bazar hon thin chu restricted area nilo mundanga chuan nitin jingda rukatanga tlaidar nga thleng hon ni se tin arela restricted area ate chuan VLTF 10 mi pui momo dan azirin ruah manna an siamang sa khobiak in khom pa ngai chu alarem ri lo ngai ani lain jing tong tra in khom le kosan rorel in khom te chu SOP thataka zom chungin kalpui thei ani dona mi pui pung khom na dang heng birthday anniversary lom book release lungphun te chu mi som ni panga ai tam lautan phalni se ti in an rel boka heng huna hian eile in sem ero phal ani don lo ani zirna in hon chungchang chu VLTF ten an khuwa le veng thewa covid-19 din mun uluk taka clear chungin an ngai tu anga sikul hong tura thutlung na an siam ani chuan an kalpui tum dan le ruah man dan chiang taka ziakin district education officer kaltlangin deputy commissioner nena sikul hondil na an thlen don ani restricted area nilo mundanga chuan mason na mimal le sarkar na tho le lo huan lama na tho le chu covid appropriate behavior le SOP thataka zom chungin phal ania public park le picnic spot te po Mizoram sarkar SOP zulzui in jingdar kwa atanga tlaidar nga thleng mi som ni panga ai tam lautan hon phal ani passenger phurchi eizon na lir theite chu service pa ngai anga tlan lovin hiring system in man phal ani thungang DDMA meeting a hian sarkar department sang na thokte manga covid-19 executive duty kalpui mek chu ti top turin rel ania sport practice chu indora mi som ai tam lo le outdoor mi som ni panga ai tam lo tan phal ni se tin an rel bok ani hemini a meeting a hian pu h lalram enga SDC in covid-19 SOP tur soi ho na akai hruaya pu James lalni thanga SDO sadar chuan lom thu vote of thanks a soi thung ani meeting a hian Khozol district disaster management authority member te baka Khozol district chunga VLTF IO te sub headquarter YMA IO te le Khozol town chunga branch YMA tin
IO te meeting a hian antel ani adot le chuan October ni li khan khozol DC chuan thu chua asiama chu thu chua a chuan COVID-19 in khuwa khirna ti chua ania hetiang hi ani sa khobiak le inkhom chu restricted area pon lama chuan anwaya tarlan ang hian ti danglam ania pakhanna jing tongta inkhom chu biak ina lengzat capacity 50% aya tamlo phal ani panina VLTF anveng khodin mun uluk taka thlir chungin inkhom chungchang an ngai to anga inkhom thei nia an ngai chuan Deputy Commissioner nena ziakin dilna an thlenang inkhom phalna muna ta chuan anhoya tarlan hi an zom ngei torani pathian ni emo sabat ni chuna an inkhom thei anga panina biak ina lengzat chan ve 50% aya tamlo inkhom phal aniang member tam deuh na muna te chuan voi khata biak ina lengzat chan ve aya tamlo inkhom turin VLTF le kouran hruai tu ten rem an ruatang inkhom na huna hian COVID-19 SOP ken ko tur ania SOP implementation committee ladin lo kouran te chuan an inkhom ma ngein an din felanga committee din na copy hi DC Khozol district nena an thelu tur ani inkhom na te hian COVID-19 CAB heng face mask hand sanitizer sabona kutsilfai le social distance von te chu an zom ngei tur ani COVID-19 symptom nei te chu inkhom na hian tel lo tur ani inkhom na hian zai phal an ri lo don ani ti in pusi sil chuang kema Deputy Commissioner chuan thu chua asiam ani adot le chuan electoral literacy and participation thupui mangin seminar Khozol College nei ani thole ni ninga sang ni le somni pakhat khan multipurpose hall government Khozol College a district election office le Department of Political Science government Khozol College Tangkopin national seminar on electoral literacy and participation board sai ania he hun hi pusi silal chuangkima district election officer Khozol district Deputy Commissioner ni bok chuan khwallian ni in aman pui ani seminar honna hun hi pilal thamoni HOD Department of Political Science kai hruai a pusi silal chuangkima chuan thu soin democracy rama thil poimo tak election chungchang seminar buat sai ani chu thil lom om tak ani atia India rama election kalphung chu rin tlak le bel chian dol khovel ram dang tepo in an enton ani thu asoi mi in election kai noya hriat tur poimo te a hriat chian lo chuan thuleng wak tam tak laka a him lo pha thin ani atia Mizoram chuan in Thandona Sarkar le NGO abikin Mizoram People Forum MPF te tho hona a that thin awangin India rama po in than a felfaya mi pui po an nung chang a that na le taka sum man po atlem na hun ani bok atia pu h lram enga election officer point thu soin electoral literacy chu ram nuk khoi pha le ram in rel bol na ngong ani atia mi puin election kai noya hriat tur poimo te kan hriat chiana kan in rol tampo le democracy achak thina ani ti in asoya zirlai ta chu electoral rola in zialu thei vele in ziak lut tur le election a om le huna vote thak ngei turin acha bok ani seminar honna huna hian pu alalrin tluanga principal government Khozol College in welcome speech asoya pu kelal kulpuya assistant professor le coordinator in mail hriat tirna hun among bok ani hemini
hian national seminar on electoral literacy and participation a hian government khozol college baka government champhai college le government saitol college atangin resource person sombik ten anwaya electoral literacy kai noi thim sang pasari zirtirna ante bok ani chung te chu theme pakhatna significance of electoral literacy for a stronger democracy theme panina electoral participation in Mizoram an overview theme pathumna social media a medium of political participation theme palina a comparative study of Mizoram electoral participation in Mizoram legislative assembly and Lok Sabha election since 1970 theme pangana a study of pre-colonial to post-colonial Mizo society with special reference to the evolution of system of government theme parukna electoral literacy a historical study of election in India with special reference to Mizoram politics 1954 and 1987 theme pasarina significance of electoral literacy to form the right government hemini seminar hian Khozol town chunga booth level officer BLO te sub headquarter YMA Khozol te IO te baka Mizoram Journalist Association member te antel ani adot le chuan Khozol district deputy commissioner chuan nili October sang nile somni pakhat khan order ati chuaka chu sa khobiak ina in khom chungchang ni in VLTF in anveng le khodin hun uluk taka zir chung le thlir chunga in khom chungchang an ngai tu anga in khom thainia an ngai chon deputy commissioner nena ziak in dilna an thlenang ti chu zomin anwaya tarlan khua le veng te hena hian in khom phalna deputy commissioner chuan ape ani heng an dilna te hi uluk taka thlir ani nuwa heng veng le khua te hian in khom phalsak an nia chung te chu pakhatna riang tlei pan ni na tualpui pathumna rabung palina chortui pangana Khozol din thar parukna khohai pasarina dulte ni in tunkar ni sari ni khan heng khua le veng Khozol zai ngen Khozol electric veng Khozol dar ngon aro chongtlai chalrang wangtlang tualte le khwal ena te hian pek le an nia ti chuan anhun hungber atan niriat thlasom khan heng khua le veng Khozol harmon Khozol aro Khozol lungwar Khozol zu chip Khozol veng thar aidu zol le biate le lungtan te nena pathian biak in khom an dil na chu phalsak ania heng anwaya tarlan te hi uluk takin an zom turani tin thun hu chia siam ania pakhatna pathian ni emo sabat ni emo chuna anin khom thei anga panina biakina lengzat chanve 50% sitting capacity emo mi zani ai tamlo emo anin khom phalsak ania chu tiang tur chon VLTF le kongsan fuai tu ten ruam manna an siamang pathumna covid appropriate behavior face mask vo hand sanitizer man midang tenena in nai taka omlo te khau taka kengko tur SOP implementation committee kongsan in andin theu tur ania chu DC office Khozola thelu tur ani kongsan committee pangai ringngal lawin VLTF tetelna committee ani turani palina COVID-19 symptom nei ta chu in khom lo tur ani pangana in khoma hian zai phal ani ri lo ani adot le chuan Khozol DC in niriat khan sikul hon phalna ati chuak le a Khozol district in ni somthum September sang ni le somni pakhata order a chuak point serial number somni na in zirna hon chungchang a VLTF in an khua emo veng thewa COVID-19 din hun uluk taka thlir chungin an ngai tuang sikul hon tura thutlungna an siam ani chon
an kalpui tumdan le ruah mandan chiang taka ziakin district election officer kaltangin DC nena sikul hon na andi lang ti chu zomin anwaya tarlan veng le khuwa VLTF te hian sikul hon phalna chu district education officer kaltangin DC office khozola anon thlena an dil na chu uluk taka thlir ani hnuin heng veng le khuwa te hian thule ma chun zirna in hon phalsak anni pakhatna vankal panina khozol harmon pathumna khozol vengthar palina khozol aro village pangana new chalrang parukna chongtlai pasarina nungtan henga te hian CAB face mask vu hand sanitizer man minang nena in hlat theiang bera om te chu uluk taka zom tur ani thu pu CC lal chuang kima deputy commissioner khozol district chuan thu chhuwa siamin atar lang bok ani ti chuan heng ba ka hian van cheng pui khozol zu chhip chalrang khohai dulte tualte wangtlang chhortui riang tlei tlang pui rabung tual pui khozol din thar khozol lungwar khozol zai ngen pam chung mun cheng ai du zol vankal khozol dar ngon le khual ente dilna phalsak ani bok ani Nisari Khan khozola DM and R first responder the training buat sai ani ningani October ni sari sang ni le somni pakhat Khan District Disaster Management Authority DDMA khozol district le state disaster response force second IR battalion te tangkop chuan zu chi branch waime hall khozola chiat rupna khen chungchang a che chuak ma sa thain DM and R first responder tetan training an buat saya he hun hi pu CC lal chuang kema deputy commissioner le chairman DDMA khozol district chuan khol lian in aman pui ani training honna hun pu H lalram enga SDC le nodal officer DMNR kai hruaya hian pu CC lal chuang kema chuan thu so in chiat rupna lo thlen chang le chiat rupna thleng thei laka lo in ve na konga first responder abikin YMA second IR battalion le quick response team te malak na le na tho te chu alom om hle ani atia chiat rumna lo thlen changa poimo ma saber zinga mi DMNR bungrua du anga mantur om lo thin po ngai tu bel mek zel ani ti tar langin rilru in hong le ma son du na rilru pu chunga training ma chon turin kalkhom te chu acha abik takin YMA chiat rupna a thlen changa tlom ngaya che chuak masa an ni thin awangin training a ko ngai training a po ngai poimo an ni ti asoibok DMNR first responder training a hian state disaster response force second IR battalion atangin SDRF member pahni nayak PC lal mangai zuala le constable Michael lal Klanzawa ten kalkhom te zirtirna an peya first responder tetana hria tur poimo te soin damlo le liam tur te boy son dan le mun him a lak son dan te DMNR man ro poimo le man tlang lon deuh te man dan chip chiar takin practicalin zirtirna an pe ani zona le channa hun lok thlak tak man ani bok hemini training hi Mizoram Sarkar DMNR department kaltlanga state disaster response force fund don atanga bot sai ania DDMA waya quick response team khozol district member te sub headquarter YMA DMNR sub committee member te le DC office staff train khatte telin trainer tele training a telte hi certificate pek vek anni 19 din hun hung longai thaila thole ni khan kol kola hmei cheno pang kumriat mi chu COVID-19 positive ani ti mu chu
ania ani hi positive contact atanga kai nia riat ani hemini vek khan tourist lot ccc kozol lungwar atangin mi pahni kum somsari pasari a upa le kum somthum paruk a upa ta chodam takin an chuaka an pahni hian kozol zai ngen veng mi ve ve anni ningani khan kozol district a covid-19 sample test nei dan chu hetiang ani kozol khopui chunga red in mi za le somni test ania positive pakhat mu ania thunat in somni le pasari test ania ko haya red in mi pariat kolkula red in mi pasari positive pakhat rabonga red in mi pani biatea red in mi pakwa sial hoka red in mi somli le pas riat positive pakhat zirtop ni khan khozol district covid-19 sample test nei dan chu tiang ani khozola red in somli le pakwa positive pakhat thunatin somkwa le pakhat ko haya red in panga positive pathum kolkula red in pariat biatea red in som pathum sial hoka red in mi panga heti hian zirtop ni tai thlengin covid-19 test report chu red zani somsari le pali ni in thunat zale som pariat ni in positive pali mu chu ani khozol district a hian red test to zong hi mi sim khat sang khat zali le som pariat omin thunat test zong hi mi sang thum zanga le pasari an om to ani adot le chuan october ni riat sang ni somni pakhat khan faina hafta kharna hun khozola man ani october ni atanga ni riat chunga khozola faina hafta man chu zirtop ni chokma dar som pakhat khan zu children's oime hall khozola kharna hun man ania hafta kharna hun kai hruai tu pu ngur than sanga dudo khozol chuan faina chu thil kal reng faina hafta khar ani wang maya top tur ani lo ani thu soin faina chu chhun zom reng atrulani atia kholai le tuiluan kora bol lo pai mai te chil chak thin te chu dan bo chiat na ani awang ani vek to awangin mitin te film khur thar thau atrul tin acha faina hafta kharna hun a hian faina konga inzir tirna hafta thupui mila photography le 1 minute mobile video clip in siak loman te po sem chu ani photography in elna huanga loman dong tu te chu pakhatna f1 lal peka zai ngen veng panhina zorem sanga konzar veng le pathumna lalnun moy nam te dul te ania dudo pu ngur than sangan loman ahlan ani 1 minute mobile video clip in elna huang a loman dong tu te chu pakhatna chuai lo self help group zai ngen veng ni in panhina f1 lal peka zai ngen veng le pathumna lal ro zaw electric veng te ania sdo sadar pu james lalni thangan loman ahlan thung ani he huna hian veng tin vc ten faina hafta chungchanga faina konga ma an lockdown sang report an peya faina chungchang in zirtirna 1 minute mobile video clip competition loman dong tu pathum te video siam le photography loman dong tu te thalak chu projector manga thlir ho ania pusi lalom zuala urban surveyor in lom thu soin hun akhar ni faina hafta man chung hian ti tur bituk sang ni tin kalpui thin ania no tolerance day man nin khozol solid waste management by law sang ni le som ni dan bo chiami parukte man nin an poisa choi tling khom chu cheng zathum le somnga ania heng ba ka hian in le avel tify natlang pui pa system le media kaltanga faina inzir tirna office tify le adangte tho ani kharna manzo nu hian social media kaltlanga malak na te tarlanna campaign a manchun zom ani bok ani bera chuan niriata tanga ni som chung khan tuichang press battery in khom pui chu chongtlai ko ran biak ina nei ania ni kwa inrin ni khan rorel palai ten ro an rela nimin pathian ni som chongma khan upa nem nge in khom nei ni in upa pani lalming liana khozol din thar ko ran le dori khoma chongtlai ko ran upa ta chu tuichang press battery moderator nilai upa pc za siaman anem ngeta
he mi ni vek chon pathian ni chonu khan sun na hun man ni in upa lal rin thanga din thar ko ran upa keral buaya veng sang ko ran le upa lal vena khozol veng lai te sun na hun ursun taka man ni in moderator kal chuak pastor mal som tluanga veng lai bial tu pastor nen atangin pathian thu cha ngai nom tak ngai thak le ni in he mi ni chonu khian tui chang presbytery khom pui chu atriak ta ani nakum sang ni le som ni pani tui chang presbytery khom pui na mun atan khozol electric ko ran a nga ani ole khati zong kha weekly round up LR vision atanga kan ti chhuat heite ani e